So mu gihe umukiriya akuzaniye fone ugasanga aya matushe 0789 ntibikora, uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wabikemura. Urabona hariya kuri matimeta ibipimo iri kutwereka, urabona ko ibipimo iri kutwereka tuyicane, iratwereka ko iri tushe rya 0 urabona ko ridakora, hanyuma iri ry'umunani ntirikora. Ku bipimo reka twereka ko 7 idakora, n'iyi ngiyi 9 urabona ko idakora. Umunsi ngiye kwereka rero uburyo wabikemura. Abatekinisiye benshi bagiye bansaba uburyo nabereka video ibereka uburyo wabikemura, cyangwa se kubakorera video yuko wakemura iki kibazo. Urahambura fone yawe nk'ibisanzwe, numara guhambura fone urabona ko iyi ngiyi ni Tecno, numara guhambura fone urakuraho aka gashashi kari inyuma ku ibati. So ugomba cyangwa se utegetswe kuba ufite gani. Iyo bibaye byiza uba ufite hot gani, turayizi abatekinisiye. Hanyuma mu kuyikoresha abenshi murabizi, urabanza uze ushyire ku muriro uringaniye n'umwuka uringaniye, then uraza ukureho iri bati ry'inyuma. Iri bati ry'inyuma urikuraho neza. So urabona ko ibati ryacu tumaze kurikuraho. Hanyuma mu kumara kurikuraho ikintu uri bukore ni kimwe. So hanyuma urafata tineri cyangwa se esanse cyangwa se kore cyangwa umuti, icyo ukoresha cyose, ubanze uhanagure telefone yawe hano inyuma, uyihanagure witonze. Uraza hano kuri CPU uyihanagure. Ibi ni ibintu ukora witonze. Hanyuma numara kuyihanagura neza ubona ko wamaze kuyihanagura yakeye, ikintu uri bukore urahita utegereza akanya gato. So ikintu noneho tugiye guhita dukora, tugiye guhita turasa ku ngingo nyamukuru. Urafata urwembe, then numara gufata urwembe, ikintu uri bukore urahita uza urebe aha hantu ahangaha. Urabona ahangaha, dore ahangaha ngira ngo benshi muri kuhabona. Urakora iki? Basa nkaho haharura gatoya, uraharura gatoya. Aka kenge urakabona, aka ni aka mbere, aka ni aka kabiri. Uturutse hano uraza urebe ahangaha akenge ka mbere, aka kabiri, dore ngaka. Urafata aka mbere aba ari kuharura gake gake. Numara kugaharura witonze uraza ukozeho agasudire. Urabikora witonze, ni ibintu biba bisaba kuba uri stable cyangwa se umeze neza, uri stamina, nta kintu kikunyeganyega cyangwa se kigukoma, kuko iyo kigukomye urumva ntago bikunda. Urateraho agasudire gatoya. So numara gutera agasudire, ikintu uhita ukora, urashaka akantu k'agasinga cyangwa se ako dukoresha turompinga. Ugabatekinisiye ngira ngo muhita mubyumva. Urashaka akantu ukoresha urompinga, reka twege dukoreshe akangaka. Ushatse washaka akanuze ka koteri, akanuze ka ekuteri, hanyuma ukagatunganya neza. Ukaza ahangaha kuri CPU ku ruhande ku nguni, urabona ko haba harimo, iyo ugize gutya haba harimo utwinyo, cyangwa se iyo urebyemo imbere haba harimo utuntu dusa nkaho ari amaguru. Uratera ku kaguru ka mbere, uracengeza agasingamo imbere gatoya, gato cyane, bifate ku kaguru ka mbere. Iyo winjijemo cyane andi matushe yandi ahita yanga gukora. Ni ukuvuga ngo uraza winjizemo hano, urabikora witonze.
numara kwinjizamo urahita uza ugasudirire ahangaha, ni ibintu ukora witonze kandi utari guhubuka. So hanyuma urabikora gutya, ngira ngo muri kubibona. Urafata agasinga ugakure kuri ka kantu twaharuye hano, hanyuma ukarompinge ku kuguru kwa mbere kuri mu nguni kuri CPU. Then reka duse nk'abatestinga turebe ibipimo amatushe ari kuduhereza. Reka dupime iri tushe. Tayari urabona ko itushe, urabona ko hari kuri iyi multimeter itushe ryamaze gukunda. So hanyuma urabona ko telefone yacu amatushe, reka turebe. Urafata multimeter nk'ibisanzwe, umutuku ushyira ahangaha, tugiye kureba ko amatushe yakoze. Tayari urabona ko 0 yamaze gukora, 0 yakoze, 7 nayo urabona ko yakoze, dore hano. Hanyuma 8 urabona ko nayo yabaye done, 9 urabona ko nayo yakize. So ndizera rero abantu baba bafite umutsi. Hanyuma rero ufata akembe cyangwa se umukasi, ariko biba byiza ukoresha umukasi. So ukimara gukata aka kantu, aka gasinga neza, ugomba kukatira nk'aha ngaha. Hanyuma icyo ukora ni ukuvuga ngo urafata rya bati ryawe rya telefone urisubizeho muri ubu buryo. Urafata hano ku ruhande hatunganye neza, ukureho utwanda turiho, then urakoresha intoki mu kurisubizaho cyangwa se ferasuti. Ntabwo uri gukoresha igani, kuko iyo ukoresheje igani hari igihe bidahita byongera gukora cyangwa se amatushe akongera akibana. Ni ukuvuga ngo urakoresha ferasuti ushyiraho iri bati, urarigenza gutya. Ndakeka gutya naho rirafata. Tushe ari gukora neza cyane. Mbibutsa ko iyi channel yacu ya Alan Tech niyo channel ushobora kubonaho video nziza z'ikoranabuhanga. Kuba tekinisiye mwegere hino, kora subscribe niba uri umutekinisiye cyangwa se undi muntu wese ushaka kugireba video z'ikoranabuhanga kugira ngo tujye tubana muri video tunyuza kuri iyi channel. So noneho rero tuzasubire muri video y'ubutaha. Niba ufite ikibazo cyangwa se inyunganizi byandika muri comment, hanyuma sharing iyi video kuri mushiki wawe, cyangwa se mujya mwibuka gukora comment. Tuzasubire mu gutaha.